ebusia sisi ade yenim dia ese ye nia mema no yenim ade potin omo pe e wasase we mu ye nua be me bi e de na sem abeda na ya e wo Sompa TV na nkoma a odi no ye futu sem kese e de ma ye youth na omo pe quick money no ye futu sem kese e de ma mo so go hie obi wo TikTok e na obi introduce no e ma bibi na saadie no me pese ya ye kone kutie mu nsem emana so shane so be subscribe na wa like na wa drop comment no e wo comment section na ase aha eye emergency Ghana TV yenko ne ko hwe video no emras me admo kasa kese why pashu mo ye frɛ say pashu from nana yaw pashu ene me PSC ya amado PSC ya ho fedua PSC ufre ne bai pashu asante achima ogu na afri bai ewie yi kan yenye ma wa ene yemo awo na pashu ewie dem ba anya bone kasa kesi o wada woro ma why pashu TikTok na menam ana me de ko hia guy we friend Dosted ase Dosted pashu an ene so oska pashu wiska na ewie de ho be de kama ayi be diska yanko pashu ne life o ene say like oye ojonku nti me hu ne TikTok no ana me fan number na me frɛ no Dosted no pashu an ojonku pashu ojonku ko bensa pashu aye say okotfo ku ne bi nti me fan number na me frɛ no ana bisa an say omuko no ho hyehye yesɛ ana also omuko ne de ubomo abenya ska bet omunku nipa wom wonfa aboa so nye bibia nti ubomo ade obedi kan atwa 2000 na mesemate nti me frɛ no treze no na mekɔ no ho mekɔ no o tachiman la ho no ti o ma me ba ho no na o ma ka be fa mekɔ mo campo ti mekɔ no mo se ansa no be adwuma na ma me menya ska no me de 3 billion e be free on mo de akɔ na no achi no every 6 months be I be meeting na me smart nti ansa no be adwuma na ma me no mo che me se medical atua 20 million ansa no mo ye adwuma na ma me na adwuma no mo ya o be free 3 billion na ma me ampa mi scan mo free e free 3 billion no e mo scan buy na eno no achi no o ka che me se met me de 3 billion na free no mo akwa aye se me de 50 million ba 50 million no me de ba no me de two scans ma fako na so mate nti e ma me ko for scan no ade kyen na me de scan send no na scan so de na 46 million na was me fen send no mo palod na cho na e chan patch one nti e chan na kama beji scan no na me patch mate na me de send no ti ade kyen me frɛ no na so o che me se lord ni honom nti oba lord atupan patch one nti mitumi frɛ no me frɛ na wo de enne echina okay wo de me de osika sendo ma se me cheke kura ka me pacho o chomadi ni ampa lord achew pacho da bi amfa ma pacho da bi ti wo say 4600 ni kodi pacho me de kan 2005 kra na koi na asa de pacho na me de 4006 eso na say 6006 6000 what the influence say 400 me de fair koi into me de no kan ho kra 7000 pacho ma pacho be 7001 nti ni nyina akwa akodi lord chiamen ho patch one na say lord ne wo ho no no ye chiamen ono no ye like member ne bi o ko ne patch one de mi wuram ene ye nso awia ya ye sepa krache nti ya ju abade ntobo anti wo ho rubber ene agidifo nyina nka say amen Jesu amen ma so fo aprichi awie nti nana ya me pa cha wo ma me nso so wadama de ade ko ye megeme de fabegu en aba chwere wada mamomo ame nana ya me say senya watimi anya bidi akwa saa ko no ye frɛ wo no mo say pacho say black freemason pacho enti nana ya wo ma me ya adwuma ben pacho ma me ototo bode wo ma me toto bode ototo bode ti wo kwakwan so ko fa bode beton pacho wo ma me ati adan ahe
But you know started with Afe na ma me si dan. O ma me adi mfie sey. But your number 45 go. What di mfie sey? But you more 25 years. Wo ti firi o ma me mfie mu aka sey. But you aka 20 years. Wo bai we si dan. But you Wa busu apanyi adi mfie sey. ma but your number 70 years or ko. Wa busu apanyi nam 70 years. Wo ti firi wo mfie mu aka sey. But you aka be 45 years. 45 years. Wo ya de wo mass nti me pe wase me na me math nye o. Ti me kwatro mass nso hwe a. Eye number 2. Eye no na me di wie. Nti na me bisa wo no. Wa busu apanyi adan ahe no wasie. But you wasi ba ko na we biete. Nti wasi mienu. Nti intervals na da woni ne ntem no. E na odi aye sa project no. What mass na me ne wo ye na se. O ma me owo mo sen. But you say 5. Mo ye 5. Una adi kan. Nti wo kwa akoye yie no abehwe omo aka me boa. But you ma. Wo ye adwuma ben. But you na me miss ni ba isi mi chu kada. Messi na den do hu sa. Wo pa chi nyina ye oya. Wo wi age a wo de akobam tu pa chi. Enti wo gyae no akotwi okada. E na no so mmoa wo. E na ade ahwere si Black Freemason. Woni ba bia Freemason wo. Ambacho babi mo campo no. Woni ba bia Freemason ankasa wo. Woni. Wo ko school du sen. Basho man wie de me du JHS na me jai. Woni mo kra no nim se Freemason ri no. Eye gentleman for association. E no kra ni Ghana ha. Wonte. Wate. Nti Black Freemason na ese no ye Freemason wi aketwa. Ya wo na ya oti we ni ye kwa kofa omu amu akwadwon ye o. Amu ya kwa yiska ama 3 billion 300 billion. 300 billion. Asem we ka kire o maami o ka se na kire o. Basho men kan kire ne je. Ana on kan kire o maami. Obabu obekun. Yes. Obabu obekun. Na me kra den ka bokiti na mde be hye uti. Me ba na ya na ma ye say ya me twe okwa anim na me twe oba akire because na ya enkosi da ben na ya enkosi da ben omo abo bra wo kurom enye say o abrabo no wo bia hyase efiri baabi na ya wo bia hyase efiri baabi o enti no eya me de rade asese ya nkokun woti wei nkom metimi atwa uti afiri so me na me ka kire wo firi Kumasi dru yenfa Ambacho me free Asante Achima wo firi ho ene dru yenfa me ko Techiman kasa kese na oba na wo ye niku a enka na ya nka wo kon hu ntiri nyina sore oba pa na ya nka wo se ne pa ene enkejai ene ama eni ho nyina so amra na about kra ya me wo fadea o ba wo ti ase am de be chawo me de ha bita se park ahodo nya ratre nyina ka wasa ho nkrata de ache enti kasa kese na me pesa no befu e ko Techiman wanchi minua wanchi number 1 wo ko no wadanfo bi di nkomo ansa na wo mamba chone boys 5 na na ese be ko betaze omona omuniska na wo na woska ene yetena prage mu a yenya ti yede yato si prage mu a madam 30 cedis madam 40 cedis madam 50 cedis hane he ya ska prage ni be chewo na abrampa se o mo boaboa no a ni nyina o mo de ko wanchi akwaye send na men send ma Freemason black nya white na ate black na nsuru ana aye tuntum ni nti nsuru we yes mamba cho me hieska na ya mi donya mi o hata ko ise senke ya me pa na me wo wan ka wi ayi kama tutu punu na me no nyina ye gina ha na ma bro wa ma hu nyina bia because me nti ase ma le fachem asori be na wo kwa ye kire wo sa kire ma sori kro ansa na nipa kra kwa ju sika dia ma kire ma sori kra wo ko mamba cho me nkwa sori wonkwa asori wonkwa asori mamba cho da e na TV ase na adidi da ene ese ncha so beti red Freemason amia baby ma le fachem ya munye sa wate na brabo na ye steps you sebi nkokorafo asam na omanyini omutini wafu dwuna omoda so ye ntoma no enye sebi omunnimu nyansa bibia timisi utimi nyeska na ade bechi ne wawu na ya unim za ntidi a be ma kama he wabeti egu be ma kama wanimu da ho my lady so na ka etire ne de monya ya mo adwene sa mo ne mi die be ye pe munyi da mamba cho me wit obua ka tiri nwa afusa na asam na ba afa otiri na mo tiri nwa afusa asam na mo anya broken heart
Black Freemason for na mama ene enfre wo mo Pachum. Ni en hwese ebenya wo no ma agi usika no ma say o say yen kwadan Freemason ka me de menya da agema lady bi anka ono be ka kire o say wontimi enkwa gi Freemason sika o Freemason ho mfa ma I don't pachum. eh ya mo nya saa o cha me hwe no mo maje na aba no ne ko Freemason ni o makodi nkomo wai bia na anwumre ya me aso me pese me ko Black Freemason ho mo ba mo sha tare kala be Abacho we de manya remiti man shatale na de ona onko do ko ekom no sha tare kala be Pacho o she black all black jalabia Pacho no ba to na ni achi Pacho no ko onya hwe na Lord no hu ne da Pacho Lord me ko Pacho me ko on a face kan ma me no Lord no Pacho on a face kan ma Lord no Pacho oye nipa Pacho e nipa de minim se ka be ko na nka bibi tie konyam na oyi styles da Pacho nipa pa na te ho Pacho sika no mo friend sen kire yen Pacho I just say styles of friend me hu yansa aba nti wo ko ye no na bibi si nanim na yakata so Pacho ni ma ho kire me mu me pese me hunu se na be ya se obi di ni sika e ko ho a mema na jai Pacho first one no efu ada kasi wo no ana o my drawing bi atoto to dan no ebi ne sen drawing na bi te sen Pacho e mame wata de dadan ho Pacho na de wowo Pacho na bosom sisi wo wowo nso na ho Pacho o eni e Director me Pacho me wa ha o Boss Hello. Me Pacho good afternoon Afternoon. Me Pacho me hu you now so e Okay. yo me Pacho ye frame me na ya se wa na unua ba ahokyere aba me so ye kura to me fie o ene se TikTok wa na me hu number na me se ma me mfre o na mo ye se ku obi nka me frame se oba atimi ba bia na nka ma ba hwe bia na me oba atimi ba be ba so timi ba obi atimi ba why yo na enhyehyɛ ya no ka menya ne sen wada roma enhyehyɛ no ba oba be to ne ma no nyina wo ye ho oba bu 2000 na wa ba right oba to ne ma na bia ba oba bu 1000 me Pacho o se niam ba na nka me ntom famra oba to ken ko ko mi san jalabia tuntum ba ko ena bag na ring na wa bu 1007 ba oba be to nyina wo ye tempo ha ya oba bu 2000 na wa ba why me dey stress we dey ahwa minti me ba ona nka ma ba be to bia momo de ne be papa ati o ka sa free me Pacho kuma se nti o ba bu na hafu wanchi why brown for west wenchi okay me Pacho in case me fefa cars ya me pese me hu location o ba faka free a o kwa hishima ya obenya o ka o faka na wa frame me me tro bi o baby cinema be fa okay mate na me Pacho wo me ba ebe di sen no matimi anya ska betua me rent no me sa ba na bibia be yi na wa sen ko de na yo me Pacho na untimi mo odi nkyere me me Pacho na untimi mo odi nkyere me I frame do step in why do step there kera bako Pacho do step there do step king ai okay ene bra bo amane why sa wona wasani scan bo amane e kire no Pacho do step hello do step enti abusuafo Black Freemason ye nam TikTok ya Ghana fo binom ya adwene se abrabọ ne ti se plane a wotena mu a na atu a amwadru Israel no wonom ne ani omudi nkomo no enti mebu na aba na ya dwene wei no yama ne nya adwuma fi se wiase no se obi a use the box obi a use na dwene enti wo wanya 70 something million eno no wunya investment and shares ahodo e wo ho no wunkoto bi emfa odi nto so ma ho mre kakra meska ne bi meka ho
a wo de obetimi ahura nya kokodura duru wanchi ama kwabrane akwaje usika uti na ye ne yankum enti se wutie mi a ena TikTok na emumu bi no bibia ba amaye mwadwete mu mehura gina mu no eno ne ho nkomo ne egina ha roasted kin na so no kra de me se ohia kra de onim ohia tade ye hye ne kala onim ohia se ne ohia de ban sitie ono ne ne nadi nkomo ya wo ma me ye se wa direction se mi hwiri sika mu mra wanchi emeye ho ahwani na nyame hu ni pamobo nyame hu ya mobo because some my lady ya come Christian country na ye nyina se wo mi busa se wo ye Kristoni asa obeka se an bra wonim na kasa wo nga se wo ye Kristoni ba chumeka wo bia fele form so atitiriw ne sa birth set ni adi wo baji obia birth set wo behwe a enye Islam na ye Christianity enti adenti na ase wiase na brabo na ye bo no ye ni no etoa ni si one ye ni sei ye hwe we kakra ni ye hwe na afu se wan na adada no enye nyame na adada wa timi dem de nyame ase se wan roasted na akasa no de say which one fa sika ma aba try me ojina so ma uji usika pacho da bi se won hu se oye intelligent nti wo hunu ba bi ankomo ne ye den eko adwene no nti mesra use your box Mr. Champion say ajo buano ma ajo buano me yakwaji ni sika ma no ti buano e na yakwaji ni sika afuma na ya medase mi mum de se me na nka meti wa konwe so na se mo se ba enka mi nso ka nso be pam no enka me pam no ka me di ni dwuma nso so ankasa because wonye enhweso pa emma youth na ya wo mo ba akira bone wo ye ka wo afidie nso obi kro be wa ko pe adekode na hwe e wo TikTok ho no mo abrantie kama ya afense wo si so wa hwe se mi hu na ya wa ni wo hu da me ba na ya ni hu da afidie so na ya chatade e chele pa bo bi ye so wonya 71 million e da koma uyenkwedi umama to top board there 71 ka di mana entinka efese o ti fan kana juma ho what ti fan kana juma ho entima nya wa ya mi ntinu o be record me anase what ya say dem chiro no aha mi mi me he na me ko na se fi ko dia na juma na me ye na ye hu ma juma na me ye mo radio station adwuma na mo ye no kra no mutimi ye bie koye mfom so na ma pa cho to wa tia se de me kire no enti ma nya wa adwin se bia ye homo ye no mi tv so na ma hunte mo ye e na wo frɛ me enti no na me kire so me ka ye wo no why ena be bi mu so a aka me wo no na ya wo ka posted be na ne nya de ama no se anya ye anya nton so anya ntua ti be na nya ne sika de ama no kate de obekate ne 30 times ba question am ibusa no eno na ye valid question mami because wuntimi nkotena wanchi baabi na won show obi boss oba e na wo ha osika problem na 300 billion MTN calling. The number you're calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Na wi ase no nipa no 300 billion na na yawo susu yam pass obeka se wo de eketwa na wanya ne fama me na beje 300 billion me bisa wo hwe eto da bi amoka the number you're calling is busy. Please try again later. Answer any friend beto bo no na ne nice bibi so e na hwan ote wono na mo radio station ne kura no so otimi ya de manfom so ba wote wanchi e na woji nkrofo sika ye koka akoko apa ye nya ne tufa esoro Mr. Champion fa fawura mu ne fa wo mu ne fasi na ya na me to aso ni America ne se akola ketu aya wasi so 25 years mo ba se aya na mo se ekwa mi so no ya kama mani ya beka producer say yen hwe ni videos ni binti mun loading tum ni yen hwe you know Black Freemason no na ade be che na meko hobia ma anyira kwan mayo emo na wote nka no emre bia mo ho hyehyem wo media no so
hwe ma me ka asem kire ma me papa wo say me do start me nim so hwe me nim amane me nim problem a wo fam a wo di tu ana mo aba say me ndi kan fo nko na wo so nko dwane black freemason ko na wo so ntimi di me nim say wo fa so hwe mu ana say wo fa amane bi mu ntra ma wo tu ana mo ye aba but me ka kire say e ha e your last stop so what tu ana mo akoba bi na ma ka kire say ko fa dwan say bra ko fa say bra onua e ye ntro na mudi ye ekuo no very day oba be duru ho no penifo amount of money am Fred am na so dia kokose wa bra bo ase e na me ka kire say kuo na oba be dwan no enye free kuo no oba be dwan no enye free enti say wo tie mi na oba frɛ mi asre mi sika onua me ma so what ya say e kama kuma say mi nche osika me che o but wan ka say wo de me na ma frɛ mi say mi nche osika me nche o wo cha say me Christ frɛ mi sika me broko so what ya say enti say wo tie mi na wo so fa ha wo ni amane ni problem bi mu wo so pese wo so di ye wa brabo mu dia me ka kire say wo outside Ghana wo Germany Italy UK US mo ambo mo ba nansa we ya no me ni say mo be fan so hwe bebre mu mama wa ba mu wa hu mi do start ken say ma bo wa ba wa hu mi we mama wo ya mo hihye bra na tu na mo na bra na ye kire okwan na wo so timi fa so nye de ndiye enya fere yo da bi man fa na say mi sua onua me ka kire say e ha your last stop fa number na tu na mo na mi do start ken mi ndi kan form fa na ko be ni ko I go by the name Dosted Ken cameraman and where they want to shine on. Wagwana, Tiafoni Abafo, Dosted Ken out in Canada, what is Shemo will be the answer. Nenkasa yemu no sha ase ye intro no se wagwan na se wo de adu Jamaica. Enti Jamaica no wie ne wa pe asofo bi no mo ne amaye omodi wurawura omutiri so ekosi omo na ase. E na ehye no minister se e friend kaso. Ye ehye no made from four church so de yiri ni tipam pia make say Yesu cross bishop watch na she ni me de mi ho a me nim say matron che ehye no na nipa a woda ho a ye na wi abosu ye hu nanim na wo na ya kukodufo a woti hoyi wo hu no papa ye ogina we wo nsuro no wo hu no bibi anto so nipa tuntum ente se a tuntum ye kala efe nanso nipa tuntum a adrum pempen so bia ogina awia ase awia da ne so a wo hu nanim wo nsuro no yawo wo nsuro no ana nipa bia ye nipa mi akoku wanchi fade aka so ene ye hwe why Dosted Ken na na me kasa no na me kan se akoda keto ya wajisi 25 years uye babu uwa odin wetumi ya adwuma o ma me at top board e eton sabe ba bia ya wodro kura o nsi fie 71 million wo de manu a ko betumi da so na adwuma so ayade na so pa say do you reason one kasa wo dwene chese obi for 20 million bra ni never 50 ba be mawo 300 billion na 2 billion crown podo yeska ketwa na 300 billion how I just want to anya fast I was here for union na se me nyenye na bone eni pinu yen for union Jessica no what the TV show pa me what Fanisi kama no. Station for na wan kata mo yan kumso wa. Ana on fanisi kama no. Mi ye aduma. Dosted. Ana on fanisi. Mi ye aduma ni pleni. Dosted se wu kura abosoma wodi omo ye aduma me ya se wa me challenge wa wiai. Se Dosted do kura abosoma omo ka no kura na oni omo ye aduma na wiai a. Abofra o se fanisi kama no. Se wa fanisi kama no a me hye wo nansa kura we mu. Dosted wo bia beti yanka Ghana ha. Me ya se wana me ka tro. Mi donya mi be. No one say ya kusa. Me say wa fanisi kama no a. Na sa pa Ghana. Me say se wo tu anya onya ba. Me say Dosted Ghana ha me. Me say wo tu anya wo tu ba. Ya wo tu for who you say. For who you say. O mo de bo ba so hine. E je ko fo ka die. Asha aso ko ka so. E di o tu se bi aro. What obi akoma enya no pra bo tu ka die no. Say ya you ya me say pani ko no ya o ya no wan kata o to botu ma eku e ti ko ya tu wa ni jo bo ya mutimi ya o tu bi ya no mi bo je de sa o to e ko bi atem abra no ni pa no ya o so na nya no plan no a ba dia bo na enku why ya o tu TV station to aso awa sama o ta e bra ni pa no enka ta ma o ti ni pa na kan me be slow to be I want to me. And you know so to me. Me the boat here. The what not TV station after 2 to that. That be a bonenku. Why? Why we?
Wo beda ya me na me ka kire wo. Wo beda ya ma betra wiase amode mo se nokura de nokura na sabi enya nipa ni bi na agimi a omunnim se na wiase abrabo ni siti a omo betu susu apabiri di abrahu tuntumi a wo shaka shop na chegina wiase abie ka boot wa ya bie na mo so den agi akwanhia mo so den agi ahwe ka nipa a wo se obema obi no hwe ka white mienu esi we ye to ne sen sani aton na ya juwa bobra enti sa ka se esi we di wont mi to bi show me tomato ada na mo yes agu nyankopon ani mu atesa won hu ne nkwase asem a wo ka na nsuo kase bi a wo ha bia wudi bo me ya se wa dua wo bo hu dua na dan me na me ka kire wo bo hu dua na dan ni se champion fa yesi na ya won hu se bibia no akofa abre ye so na hu di ne ho akwakoto asemu abrantie woye ne nema boni kura na otine baabi akura ketua ai so we reason school akoya wawie de na chere so wa wo ye adwuma kakra so a hwe wo tibia ya ode to no atare kwapo ebi nsa na wo ku kusika wo se ade komma sa nipa wo se wo be kan se samre wo to ka se prebi da ho ye ko ju sika emfama wo be try sa de na wo de kon wo bo obi amane na so person na ya mitine ya ase ne woka no se ba bi okoko dru ye na ono kwa na ko dance ni bi ni wono mo thank you mia tinka be den na wonim se nyense we na aba ke ye be friend kakra last minute ya aboto fa be ka se na wo be yiri tie na wona ke ya na police ye be sere wo mo we ekọ we investigation bia ni we chance be track number ta wodo empo number ne kura wa ye hu location be chewo anse ba ko ne se nya gana so ne tie no TV so any social media ni ade enti no ye ni enkofo ya omo hwe sa adwuma we se nyina so ye ni mpanyi bi atem sisi ye ni mpanimfo wo ye ni mpanyi bi atem sisi TV so ni ade na ya omo ye double man ni ade no enti ni mpanimfo a wo mu ehwe so a wo betimi akasa aka bibie ankofo ti metre TV ahodo so wuchi mutu asia na obi yese fa sebra yese ni se na ye hwe enu ni ade amwa gana fo enkwala no youth na mo omo youth na bi no yo majo say wo mo pesika ententem enska ententem so na amwa so se wudi sika ya kuya ya yenkojima wi wan emfa ka enko wanchi wan emfa ka emfa nko no nana ya akona ya wo ya sadie so onye very careful because so suma ne sane mana ya wo ka na onye careful na bosu kwampo no wo mu di asem wo fa kwambo ne so ko ji wo bisika ene sane me na we say so na so wo bo bi dua edua na ye dua hunu so enti abranti we say no one to no hofo na sadie we say no ofa no ho enkowura mu biem yo me da se me da se ya papa ene de sani ya jiji dua bo wa ha ne de na so obi be wu pe nana ya obi be wu bodua nana ya me da se pa nyame nhira obiem na ye nche ye tiefo nana ya menua be men nyame anim ni na adwene wo fom yeti afidie so kasa nsem we nyina se enkrofu yi o mabai o mayaza o magim sika di nti ni nyina no wan fa nsuade se no nhuri atimi afri asante achem agogwa betwam kumase atwam abofo kotwam tachiman kenken so nyina wa otwam ho ya odu wanchi hwe menua no kra meka kyon se nyansa de wan hunu bio ode yawo wenti na ama mebuafu no ye me ya woda peso me de yawo adwene mu tetra mu tele no wetimi mi akwa wei nana ya he wona dwe nyina ombeku no yentie bi na mente na Abraham pa me na me hunu ya na isala efe enti se so wo ba na me boa na wo so timi die na sala duru so to na ntwe ma ya efe mama ne nyew na so obi na ato na ntwe de beda na se ku na be kse fo ma me bra na se fo papa bi bra ena ya ka no wo ankasa hu na ntwe wo betima hu se ni mo mu to akoda se enti no so wo tie na wo so be bi ku na mo ja sem bi ani Calvin for start ni ntwe se mo kan ye ya do ye de for those step na me ka kire se ye ku no ye ku nipa na mo sacrifice na ye saladru mimi penyini na ye grandmaster na odi me dwani ku no ono we muslim
so what ase enti ma ba se me be pe na ntwie e de akokoma na no so de akoye de o de akodi sala efe enti se wo so wo ba na me boa wo na wo so timi die na sala duru so to na ntwie be ma me a efe mama ne nye wo mbia se obi oba be dweli ku na be kse fo ma me bra na se fo papa bi bra e na ya ka no wo ankasa hu na ntwie wo betima hu se yes enye na ntwi kitoa enti no so wo tie mi na wo so pese oba dweli ku na moja se mbia nim e de na ntwie sacrifice e de dwan ye sacrifice ya do ye de sacrifice bi ku bi ani wa sacrifice ye de foforo bi wa asa me hwe no ina na so atu na bo na so da sani na ho ofese mo soro ne de e wo se se na nimu nsu ne ye hia na ye bi se de ai e de abrami those test na hotel nka na nye kata for those test na me catch ro say ye ku no chase girls. Chase your dreams. It's easy to get a girlfriend when the money is there. So you gotta chase your dreams first. Get the money first. Get the money. You have to chase your dreams. Stop chasing girls. Say na wo wani no. Wo hunu say oboabo eska no gu ne nsa so saa no. Na wo to bi petien no. Na wo wani meboa. Ankwacho na me say do OHENENI no. Oh, bra wani na kasa na me say oba na afom wo na akobobbo na so mu anka nkasa sei. Me say Uhunu senya doste di jina kwa wo to skapete a wo ye show na attract o ma akọ onye za na o de wo wani they say we calculate ya usika akodi dosted king ni kuo freemason black freemason for no usika akodi wa yesen abacho 7,001 nti to mo nkra video yi mu ne emfa na wo kan ma why dosted bacho meso se o de misika be o sense ra ho brasi mu bacho wa fa misika ma na ho tomla me kan ka chiro me fro ade me ne e china na ese me ma se kro no na abo me no ti me so so de misika me so na wa mu nkoto dwa anka ho ampa shede to dwa de o mu na abrampa fa ne to aso e na ya na krachi obi a wo wa de ayira wo sra wo kasa kro on kasa kese so ene e wontimi nka ana wa kan osia si so o me ba ne dai ndi eze no wo pese wo kire sen kotena se nana ya krachi men kama na ntia se se sika ni bre enamu afa so wo ye wa adwene se wo ba mu ani abre de anya wo de a ho nana ya wo nche wa asase so pani bi kachem se wo koye adwuma sika de be hon so na ye wo de a emu woni nkobre de obi anya onu na nya ne double no akoda 25 years wasi so epe brabo ekwanya nka wo fa so abeye yesesi ani na nka waka kire wonamfofo ne eyukromfo se mo amobra if you want no 300 billion ka kire bi awade yakopon ka sa so hwe wonim level asese ye running hwe ye de ska we jawo ye hu nana ya ejawo ye hu etiti a 300 billion no so wo yi amaw nana ya mi bisa se krachi 300 billion ko be yire de aba ndue bo npranya ne wako ba bi ye ton no wako gina ndue bo nya ne de onu se nana ya omu ade omu ye bini ba bi omu ton cars no omu time call se omu be video na so mama omu kwan no maye nana ya de make an se minie on trase na wonsue nyansa ebisa abraba ye bonu sabe obi moma obi o kabda ise de mema ibie ni abrede ye adwuma e de abebu abebu afie na wo ko atufa akwaje 300 billion e de aba abedi na sabe Ghana ye yetimi emperifosi ya dekapi penifo na ka o mimini abai ni mu minim ba bi o mbobosia esika wo mei amini ye ntimi ntua ye tesa ka ya mimini amosu a owo eye chichiri ni mimi anu nyina obi abetua bi na wutimi yitira me billion ye deka na wo mei si apini o mei tete na wutimi ewurade Nyankopon na Nyankopon ba bi owo no enanu ya brofi ko suru o mzi muwa na mi yese owo ba bi awa we kwa chesi fone tuto omo ye yira na kwa sia wanim se afin atimi afura sante atima gogo atwamu kumase ko twamo ofin so tamambo fuo tatiman adu wanti afin de ye yire wa wo mefra ye pani bi mo nyumo se ye yire mi o
ye yiri mi o makwa yimfie makwa ntomo ye yiri mi o onsi ayire wo onsi aju 7,100 afrusem nana ya 7,100 ya jefra bema 25 years nsem nana ya asante achema goguni ba wona so akoye oh ya ji nana ya na Mr. Champody ona so akoye ona diko yanyi yaji me to so me kete so fu bia fa hu besi fo ma wasi wote hia wasi me secret na dwini sha na dwini ni fie enwen onamfo wadapa na dedi no ne namfo hu ni ntwom des say na obeso ye sene ye ukunu na na yawa ese girlfriend be fa no wan dream ni se na dream pra on say nana ya obeden nya ne kra na de ne ko nana ya sa na mani be hu nana ya abranti ya gum yawfo ani mase ene ni ti abai na yawfo atimi afa ni ti ye ni nipa de te no watimi amasabi akwa we defe adefe waju 7,100 beside DJ minister DJ ye wo swami papa pani mu be say 80 something years onu su tu sa na mo fu ibi enante ko wenti ho wo se nyame nkwa nkomu yi ne sura gu ho se won tene wansi ntom fan sikama no ona nya bi onam se aja so won fo bodam sem na free hankwa ho ekwa ye do be fa so no papa you protect to oba okwa sori wa ya so peninti on pese ni di ni picture be ba bonten ejimi mi ni omo kasa boko na mze jai uko tua na me ho ye ne me na me mfo kan kwa wanji ngwaje me ho eja sa wa betimi ani wabusu apani ani ufie fo mo am kwaje ma de mra ebi na nana ya wayi na nana ya awie ne nkwase asemo ko di no wanchi afa na memra brand ye ya wo so frɛ wa fra si obebo awurade nyankopo kratse na nana ya mesisa abranche ye manipa nyina hu sɛ de wote awo wanchi ye mo bi ahu sabi nye nipa binom ana adwere wo fam na omunnim nyansa anka wo sa abranche a wo da TV so yi aka betimi agije obi sika di asa yi sika gu nsa so ekrofo wo bo mapo adi won sika ayi gu nsa so e de kire me to Ghana from penny for enkra CID for yoko for mutie yesem obru abrantie mu tresi no kwate no yenyi sika bebre wa abanten se ye beyi sika bebre wa abanten no emre ni tia mun kona mun kwatiri me adwuma woye ene kwa wo foso onye sika no e very front friend no won tire ba bi onye sika no edu ba bia ye nuanum bia adwuma ye mrenti abema wei se me wonye megu ho me wa ekwasi asema akwa ade ehu na nipa se black freemason. What do you mean? Tell me, we are to Facebook, my wife. Black freemason. Ana wo se wo ye and before you say no sorry. Now we tell you we share branch on TikTok, YouTube, Facebook, but bia be se ni bia no. O ya san. Why kronfo? Oji usika nyadia obetima ye bibia ma o. Na na ya usa akwa we smart. Na na ye tete to mani pa hu no. Oti asema o kan say we buy o kan so de ni nua e be disk drona. O be disk drona. O so ne de wonya santi na ayeyo. What do you mean? So wa bosu mo niama utimi fresh kama sikaba. Se Ghana mperifo hia sika e da tetire wo man. Awo so kan dunya na e disk drona. Anana ya be de wonya nya sa o ke kan kwase asem na kire no. Na ya me mani pa bi so nti ase. Enano na me wo fie. Ana me family remote. Mi TV na ya babiam di betu bia amugina ho o baby jijiska sami yisika me konfo ba na hwatwam ukodu babia we simi yelo to number na twam ukodu number nkata ji onzu abua pan so wo simi yisika na ai na miti wodi na mti to meye be yeni se wo bi kwasefo se bi atete afidia sabi ye manyina timihwe na ye wo minister wona dano ehesen kratoa ye de ba bonten ye be samnie ye de ye ansa ne de aba na san kwazi asamu nyina ne nam ye mayi mu skani fie na ka isi adi asana gan mo ma adiri show skani fie le siwe chance e buso ahu alo zinc yi fita ibi zinc ibi ele buso na wona mateche mo o ze nsuo tire che
eti na ya mesrem penifo se Samia mefuru na wo TV so no multi TV decoder no so no ye mesre wo tue sika sanko wo mu ye wo dia no sika be ne nipa 20 ye de nkrofo me kwa ahukirem ane amane mu sa na ye ti wo mayi mu ye ntwe sika ye ntwe tuo asuani ye kum ye ho sani ma wo abrati obeti mi adwina andakure so wa ama wawu sankwa siase mo biti baby adika dikaji akeka na ni achi asenta dia sebi emperifo na ese popu ni emperifo se ene hwese ono kofa bi ade da nipa se me temple what a temple what do you mean ya kama ni party azete ensem wini semfo de ya soso biem eta brantie no onfa brantie sika mano se ya fran won sema okeka no adabontin adabontin deja etiwa wunim black freemason panipa odan wa rasta de hwenanim hwenanim odan awatinya nkopon wei na emema ni ma ya sisuo mpebrenti kwasi asemsia no bi akire wei agege nkofo sika hwese won kai sika gu ne tato yokofo mu kwati akwai si adi fo kwati no we krofo so be yi sika bonten agege nkofo sika se meye asem wo ho na mama sama nunsi unka asem fo manunsi fesi na yenye birthdays nyenkwa ho etimidi sie no ema ya ne mema atwa etie na awie nana ya omutu omofo se binya hyenhye nyina ne yisika so e wa adwen se obepo se a emoja ne beba abrantie ya pone se omoja na etu no enipa mfa niema wa bi suade na yenkoya ni mu abrabom no bia ti se we mu bia ni mu adebo wo be sia we mu bia wo TV bia so bia no onim wo bia TikTok o Facebook o YouTube onim wo bia ade mo nyina ya akofo azan ukwa se mo license a him for na de ma kwa champagne we ono te wanti abonte so edidi nkofo sika ebi su tua tax we ho etua ma hwan omu tua ma hwan na o meya tete ye nhuru ya nim ye hu ya ti na sika sabi sika de ente sentimi otimi na o meya kwa broche kwa babusia apa ebusiafo mi do bibia asese ojibre ma yekohwe video no ebaye na asem we ya yenua bema ne de aba hase ne de to me de na ya mema ne nye hwe fa asem we hu because wetimi akwa akohye obi wo TikTok we introduce wo group bia wankesansa onim se emfa na wakwa akọ join ne edu hu sika akwa akohyem videos ni bi na yeyi kire ye no mema na se mana mo pay quick money no ebini na ye ebisa ne se ne maame edisen ne busi apanyi we si dan se ne maame esi dan se ne papa esi dan se ye pay quick money ye nye ejuma empe ya yesika ade yakra ne se ade no begie wie nanso ehun sunsanso de dos wankasa obi wo ho ne meja yen ni bi ye focus na ne se ye behwe yawofo na maye ma adwin se eja mekwa kwaji ade we bi mekwa no abeka kire me se memfa me papa na se me maame mmra na nipa ni the main focus inti a me pesa sika no eye mawofo inti se wosi memfa mawofo mmra na anse na menye sika ne de ende adinti na me ba beti sika no ebi wo ho no metimi aka kire se sika na wo je no ntimi mfa nhwe ebusuani bia and the identity na me beji scam because of ebusuan pressure nti na me beji scam enti se meji scam na wie na nsonsanso aba ebebe de end ma mindi mi hia obi wo honum a obeji sika no yebetimi aka cho se obetimi use sika we de ayenya ma bebre na nso de obeto edi no ese 20 cedis wakwa kwaji sika na wie na nso wuntimi ndi enti yenya mema no ne yenya ma no youth na mo sisu na mo pesika no ntentem no mo mfentu mo hofo ma wofo enti na mo kwakwaji sesika no na so bedu ba bi no wa wofo na obi a wodo no ono na be ka che o se fa no beje na blade na asem ya awehosim bibia na asem no e ya awehosim bibia so kwakwaji sika we shi obi wo TikTok o se ko bi wo ebe boa wo no nko hyem wakọ first start
Udi usika no bibi akwa akwhye mu. Afi de wodi aba betina fide ma sese ye mo ana ye nkwaji usika mo. Na nka ye nke ni mo anka ye yete ha. Ye ni mo anka yete ha nti youth no ye mfentu ya hufo. Ble nenye sika no. Wo ble na unye sika na udi a wakoma to yem. Udi abo se o sika we die me ble yansa na midi. E na mu di so anyansa mu e na mu di no. Na so unya no fala de ende. Udu be bia na wo spend money no saa. Bebi a me yakura ne se nipa nti a mekwaji sika yeja mebusu mu sika nim. Mebusu ansense edi hia. Obi introduce me wade we bi mu na me so eja. Se eja eye ade papa dia me ma adwese me kwa akwaji. Afi de okona akwaji e beka jo se untimi mfa 10% mbo obusu afo. But they are the main reason why I make kwaji sa ade no. Nti ye fentu ya hofo obi wo hono ma ojina ni nanso edu anajo a e na hu say yes or na. Obi wo hono ma betimi aka chense anajo no onjina ni anopa e na oda. Nti ebre wo mu ankasa. Sika ni de obenya na etire asem eni ni issue no. Nti ye youth no mumfa story we entu mu hofo me ye nya be ma na asem na oka no me de memfa nanso efutu seme wo asem we mu ena busia me pese wo di tu hofo me ni adamfo bi eti enkonko ya ade adachi ubenu aha ena me de mu ebesi aha egusa ya emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase catch mami esi enesim eni midin ye besa so edi nhemu e wa hebio ebusia